dengarkan lagunya dasar jodoh. Oh, tadi itu bos. Kasusah ditambah rumah tangga teh bayar salaki mengerti pandi imah demahi ngupahan sorangan batang papaseyaan duriat tepegat asa ulah basilat petang-tang latul kali adik dasar jadul yo gila aja maaf ibu jangan ujungnya si raos warna si jatan langong Sekeludeng rekemen tadi serahkan tetapi enak atau orang kawas lain wanita ulah sok ngadoja dapur goda gagada cacapa anteng sekeludeng rek dadang mama dada di pepayun darah mangtet wanita ulah sok ngadoja dapur goda yo berarti pandi iman demahi ngupahan sorangan datang papaseyaan duriat tepegat asal ulang basilat gagada cacama kemana orang rumah sekeludeng rekemen tadi serahkan tapi betong arah kawas lain wanita ulah sok ngagoda dapur gue goda hei goyang kita teh kalian jangan apa itu ke payung ke sorenya ayo adik hei 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 salaki dengarati pandimah temaki ngupahan sorangan batang papaseyaan duriat tepegat asa ulang basilat gagada cacama orang rumah tangga sakapeung sekeludeng rekemen tadi serahkan tapi nak arah kawas lain wanita ulah sok ngadoja dapur gue goda dapur gue goda alhamdulillah bapak tuh pada